April ni somni sang ni somni panga cholni ania bazar thlir tu te chibai ule nimin khan chei naram kho pui Beijing a yi suang half marathon a chuan khovela voi khatnan mihring le robot an in tlan siaka robot te hian mihring an tluk lo han hle chei naram kho pui Beijing a in tlan siaka hian mihring anga siam robot somni pakhat z tel tiran nia half marathon a hian mihring sang chuang an tel boka kilometer somni pakhata thui in tlan siaka hian robot te hian mihring an tluk lo hle a robot then khat phei chu an tlan chuak zo lo ani in tlan siak tan na tura silai ka puani chein robot pakhat chu tlan po tlan man lovin na tlung hala reilo te chunga tluk nu aron thole in atlan vele mai boka pakhat chu na tlan pa in ko panga suwa abana ta bung boka robot zinga thleng ma saber chuan km somni pakhata thui hi darkar ni le minute somlia athlenga he robot hi tiangong ultra robot ni in Beijing Innovation Center of Human Robotic Ho siamania robot zinga tlan chak berani chungin in tlan siaka tlan mihring zinga thleng ma saber ain darkar khat chuangin athleng har zokani mihring le robot in tlan siak ma sabera hian robot in mihring an khan lo hle chungin Oregon State University a robotics professor Alan Fan chuan atlang puin en chin na hlotling takani chuti lai chuan tangkai zok a manani theidan tur le thilan zir theina bul thut lama ero duangin an la hlotling tok lowani atia amuna in tlan siak en ve tu Chinese AI engineer he sisu chuan robot te hi an tlan thlea an tlan po ngeta robot le AI mason na lam hoyan dang lam mek lai mu in ka in ria atithung ani na taka chon robot te hian mani nan tlan lova an bula hian engineer te nan vil renga then khat phei chu tlan laklo lai nan ke che te fu lova han siam thal le nok nok ngai te po an oma en tu te chon mihring in tlan siak pa ngai a in motor in tlan siak an ang berni in an soya Chinese robotic farm droid VP le Noitic robotics te chon robot chi sang sang ron tho langin then khat chon boxing glove te an buna robot lu hreng te po anom bok heti la hian tiangong robot lep ho to pa tang jian chuan an robot te chu in tlan siak tura siam an ni lo ti soin thil siam na huna na rang rang thok tura don an ni atia robot te hi thil siam na huna le sum don na huna hlotling taka kan man nuwa inchunga man tangkai turin kan buat saile don ani atibok Russia President Vladimir Putin chuan Ukraine boina nimin tlaya tangkhan Easter Sunday polin darkar somthum chung in ka haya puanga anrama inrin ni tlai dar rugatanga cholni zan lai thleng in ka hai hian a huam don thu apuanga hi kan rama chuan inrin ni zandar sari le chan ve tanga thotan ni jing lamdar khat le chan ve thleng ani Putin chuan nimin khan an ram TV a hemi chungchang hi puangin voin tlai dar rugatanga cholni zan lai thleng Russia ram chuan Easter pol in ka hai kan mangang atia Ukraine sipai te chu Isua Krista thole na puala in ka hai hi zom ve ngei turin angen bok Putin chuan in ka hai puang ma se hemi hun chung hian Ukraine lamin an ka pani chuan changlet turin an sipai ten in pe reng ti soi ngala in ka hai kan puan hi kan mel ma ten an bo chhe emo hemi hun rem chang la man la ni chuan changlet ngal turin kan sipai te an in ring reng ani atibok ninga ni khan Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Easter le nulama Russia sipai ten chet la kan tum ni in alo soi to a Russia in Easter Sunday pola in ka haya puan chungchang a hian nizan lam khachon Zelensky hian thu soi ala nei lawani Russia President Putin hian US President Donald Trump nen an in biak nuwa Ukraine nen hian energy mun te ni somthum chung in ka saklo tura in rem na poma hemi chung hian Ukraine chon Russia energy mun te voi za chung an kap ni in na soi thunga chuti chungchon ral matonga Russia sipai te chanala thazel ni in na soi thunga Russia chuan englai po in biaka du renga Ukraine nena in rem na felfai taka theina na rotna chu US le China rotna ni emo engram po in mala se soi ho zealand du thu a soi bokani nimin khan US le Iran palai ti chuan Iran nuclear program chungchanga in biak voi ni na chu an nei le ta a Iran media te chuan in biak na hi bohrok thatak noya nei ani thu an puang Iran foreign minister chuan in biak tho thum na chu Oman khopuya Karla inrin ni April ni somni parukhian nei lian tum thu sain hemi ma hian expert ten in biak nan lo nei masadon ni in asoya Iran foreign ministry thu puang tu Ismail Baghai chuan
nimina inbiak nan nei zo vele hian Iran sarkar enkol TV a thu soi ngalin Iran chuan an ramin hun rei tak kong sang a hrek nan tor to hliani theina kong chu ur sun takin an zo mek ti soin he inbiak na hian Iran ram hruai tu ten ti tak zia soya Iran chuan inbiak na hian tum neiin omzene in ma la chun zom zel don ani ati nimina inbiak na hi kar masa inrin nia Oman kho pui muskata an inbiak danang tho khani in US le Iran palai te hian mai chana inbia in thil an soi ho lova Oman Foreign Minister Badar al-Busaidi chu pindan pahnia kaltonin le lam thu soi chongin US le Iran palai te hian an ngai dan anin hril tonani India le Bangladesh inkar bo ruwa ka thalo chho zela India chon Bangladesh in an thil siamte Myanmar Nepal le Bhutan rama an thon chuana kalkhonga ta na India Ramland Customs Station te mana phallo thu te po kan soi to a hemi nu hian Bangladesh hian India rama tanga la hlum lak lu an ti top ve ngala Bangladesh le India inkar chuan thatlam a in chiat lama pan mek zelani nimin khan Ministry of External Affairs chuan thu chu siamin Bangladesh a Hindu hruai tu pakhat Babes Chandra Roy thani chuna takan dem thu soin he thil thleng hi Bangladesh an hamtlem jok ni na hau tu Hindu sa kho betu te nek chep na le noi bo tum na kal zela thil thleng ani anti Chandra Roy hi Dinajpur district a Basudebpur khuwa omni in Zirtop Zan Khan Miswalin anina tanga hruai chuakin an soi salum ni in soyania External Affairs Ministry thupong tu Randir Jaiswal chuan thu chua siamin Babes Chandra Roy hruai chuani le rong taka thani ti kan hriatin na kan ti hle ani Bangladesh sarkar leilok noya Hindu namtlem jok te omzene taka nek sorna kalphung zuya thil ti ania hemi ma thil thlenga mo phur tu te po zalen takin an la leng vel ti kan hriani atia he thil thleng hi kan dem tak zeta sarkar leilok hi an ram chunga namte naw zongjong Hindu te po veng him turan mo phurna hlen chuak turin kan hriat tirnon le a chuan lam le thleibik nei lawin man la turani atibok kumsom nga pariat mi Babes Chandra Roy hi Bangladesh Puja Urjapan Parishad Birla Unit Vice President nilayania helai biala Hindu hruai tu langsar takani anupui saidan chuan Zirtop Zan Khan bike mangin mi engemaw zat chu an inan kala Chandra Roy hi an hruai chuaka mita mutu de chuan Nakzal Bari khuwa an hruai an ti a heta hian na satakin an soi sata a hemi nu hian van pakhatin anina an phur pheya achung tele an veng mi tlawngwai te chuan an bun hnai clinic a hruain hemi nu hian Dinajpur Medical College Hospital a hruai le nia heta hian doctor te chuan athisa in an thlen pui an ti ani heti lai hian US chuan Bangladesh rampum pui chu an mi te tan zalen taka zin him lo na raman puanga abik takin Chittagong Hill Track phei chu tharum thona chi sang thlen mek na ni wangin to lo tap turin an hriat tirani US State Department chuan thu chua siamin Chittagong Hill Track biala hian enganga poimo po ni se zin mi lo tur an ti top maya Bangladesh ramchung hrimhrima hian tunhnaya boina le tharum thona chi sang thlenna sada wangin US chuan an khole tuite chu engti khoma hoi hot lo tur le chu tiang ti khoma chuan tel lo turin an hriat tira atira zalen tak le borok thatak po ni se thok le khata boi thut theiani wangin heng hi ti lo hrimhrim turani ti in an chani US atama sarkar in an Ramadan lawalut rute thon horun puyan nei mek lain kan ram then om Pakistan chuan an then om ram Afghanistan atanga Taliban te hlawa tlan chia an ramalut te thon horun puyan nei ve meka tun thachung nge hian an Ramadan lawalut Afghanistan mi nuai ret zet chu thon kir tumin Pakistan sarkar hian man la meka tun thatira tanga tunkar Zirtop ni April ni sompariat thleng khan mi singria le sanga vel an thon kir to ni in Pakistan Foreign Ministry chuan an soya heti lai hian Afghanistan Refugee Ministry chuan mi sing sari sang khat vel an rama thon kiran ni anti thung Sudan rama chuan sarkar laka helpol Rapid Support Force te chuan Darfur biala ral tlan noi nga vel om khom na mun Zamzam Refugee Camp chu Zirtop ni khan bein an la a mi zali vel than ni a mi noi li vel an tlan chemeka RSF te hian Sudan ram kho thanglama om Darfur bial pumpui hi an thu noi an da deuh tho to ani Sudan ram tual chung boina hi kumsang ni pathuma tang in tran to ni in kumsang ni som pakhat khan Sudan sarkar do tu por sang te chu inzom khomin Sudan Revolutionary Front SRF andina SRF hi an ram then om South Sudan
chat Eritrea le Uganda sarkar ten an puya Sudan sipai te hi chat ram helpol te Libya China Iran Russia le Belarus ten an pui boka tun thlengin an la boi noi reng mai ani US le Iran inkar te US le China inkara sumdon nalma in the thuna te Ukraine boina te Gaza boina te kan soilara kan then om mai Myanmar an boi renga Bangladesh an boi lui reng boka India ram chunga ya po boina chuak reng mai heti la hian Pakistan le Iran ram ria boina chuak thin te po kan soiza uzau boka khovel mun zau jok thlir po in khoi ram ma hi boilo anom manglo ti the ani bazari lo thira wangin kan lo me